inbox. Evo TV produkcije Mujke. Evo danas malo škej, priroda, danas malo ovce. Čuvamo danas ja, čoban. Od dole. Junda, od medi. Odi medi. Ću vam ja pokazat ovce. Evo ima Jagorčevne, stigla Jagorčevna, evo ovce. Ima je oko 100 komada trenutno na broju ima. Jesti, hvala Bogu, stiglo nam je lijepo vrijeme. Poslije zime, bog te jade. Hvala Bogu, neke malo i lijepo vremena. Ne samo da je bižiš pod kakvu jeliku, bižiš pod kakvu buku. Radi kiše, radi svega, radi zime, samo bižiš u kuću. A ovako, milina, bog te, milina. Milina mogu vam reći, milina. Naravno, pozdravljam sve svoje drage čobane koji me podržavaju, ne podržavaju. U Bosni i Hercegovini, van Bosne i Hercegovine. Naravno, neka nam se jave u inbox. Jer da nam mora poslati snimaka. Dobra je, manje više snimci, mogu ja to snimit, ali eto. Ko ima želju slobodno nek pošalje ko može i na Facebook Mujo Mujke karta. Desno Messenger. Ish. Ovo sam sad bile vode. Ovo je gore vamo stajišće. Ovo je stajišće. Ovo su vam bile vode. Gore je bela gromila.